Kublai pi baro na kaliang Darshan Kendra Shillong ipian subhai pi sya katuk kubor menta ke janmi. Shoban paj ki kubor ki babanyang inya pet shwai ki mat bakongsan. Hinyau klor teli ki long yeng ha ki jaka nong kendong ki layo hadut nong yeng tang hapo laisnem ong Narendra Modi. Rai ke Sarkar Meghalaya ban sedang ai syalan biang nak benta ban syalan ya umausun ong usembut Menteri Rangba ubah Preston Tinsong. Rai ke Sarkar Meghalaya Democratic Alliance ban weng no ya ka jingkang pindan kam yaki dawai spo. Bat kintu dekat ka AITC Dr. Mukul Sangmayo Menteri Rangba do Narendra Modi ban sedang ya ka jing tokit Daka Central Investigation Agency haka bayad day bat kajing kit yaki smart meters ki baremdor syabapalat. Ki kubor ki babanya. Menteri Rangba do jangkari Narendra Modi haka sengi thoding ula ong ba kumba shipau klor teli ki long yeng long sem haki jaka nong kendong jangkari ki la yo yaka umbam umdi ka bakut hadut tendon yeng. Ulapan benaru ya kani hakajing ajing kren halor kapang har ghar jal utsav kabadai ru hapo ka scheme jal jivan mission haka khubor lemba ka video. Kani ka program ru kala long ka hanong ba panaji hajala Goa. Menteri Rangba ke jela Goa upramot sawan bat Menteri Sarkar Pedeng jong katana jal Shakti Gajendra Singh Shekhawat kilayadon lang hakani ka sngi ha panaji. Menteri Rangba du kari ula ai kublai ru ekipat nong shong shnong ke jela Goa bolapen pau ru ya ka dagar nagar haveli bat ka daman bat dio kum ki union territory ki ban ningkong ki ban kenjo syakane ka thong. Da ka bayaro ya ka jingla bat jingyo omkor na ka benta pala nyoklor teli ki yeng ki sem tang hapo laisnem ula ong shu bakan umla bandon da ka weipat ka jing sedang ka bakhambha ha ka bayade bat ka amrit kal. Ka Sarkar Jilla haka sengi palai kala rai ban sedang ai syalan biang sa shise nak benta ban kayi lani ban syalan ya umausun syabar jong ke Jilla Meghalaya. Haba ai jingkren syakilat pathai kubor usembut Menteri Rangba ke Jilla ubah Preston Tinsong ula ong ba marsin yo pediang ya ka hukum nak yeng bisya ka arpulai terik benai jeliu arjar arpu ar ke Sarkar Jilla kala shimkhia banyak kren syapang kamat kayi mausun bat ke Sarkar India kumjuru bat ke tenat ke badai pet yaki kamti dawyong bat marpok kendo ringkat bat katenat commerce. Ubat tinsang ula pentep ru baka Sarkar Jilla lembau nong yasat an jongka kala yo pediang ya kajing batai na kayeng bisyar. Habaya day bat kani ka benta usembut Menteri Rangba ula penbenaya ka rai jongka Sarkar Jilla ban sedang ai syalan biang na ka benta ban syalan ya umausun syabar ka Jilla Meghalaya. To the last order issued by the Honorable High Court for export of limestone outside the country, and if you recollect, the order of 23rd June 2022 was export of limestone to Bangladesh is allowed the moment we receive the order of the Honorable High Court. Then state government has taken up this issue with the Government of India, Ministry of Coal and Mines, as well as with the Ministry of Commerce. Ke Sarkar Meghalaya Democratic Alliance haka sipalai kalarai ban wengno e ka jingkang pendan kam yaki dawai sbo. Habakren syakilat pathai kubor hadian baladap yakendo ikidong mikmat jong ki seng nongrep usembut Menteri Rangba ke Jilla ubah Preston Tinsong ula ong baka Sarkar Jilla kala rai ban wengno e ke jingkang pendan kami ki dawai sbo bala penjari da ka Sarkar Jilla hapo ke jingelam jang pukul sangma nado usnam aharjat khatsau nak benta ban pinpoi ya ki dawai sbo syapo Jilla Meghalaya. Ula pentep bahawa unailar kendai terik ketenat kabadai pet ya ka rep karyang kaladap ban pinmi ya ka jing ai jing tep bala sya ban pinpoi ya ki dawai sebot syapok ke Jilla Meghalaya da ka binrap baki nong rep menta kila ala ban yo ki dawai sebot. Usembut Menteri Rangba ula pinbena syusyu baka Sarkar Jilla kan saya rap ru haka ban pintuna dor kambun ya ki dawai sebot. So today morning, let me just inform, I've already informed them also that
the government has taken a decision, Chief Minister and myself together, we taken a decision that 50% subsidy will be extended to the farmers who procure these fertilizers. And this notification, I would like to inform all of you, will be issued next week from the Department of Cooperation, because MEGHLAYA falls under the Cooperation Department. Undong Thao An nakaseng All India Trinamool Congress lani AITC ubadeiru artat hakajuk kapor nong yalam jong kaliang persya u Dr. Mukul Sangma hakasngi paleu lakintu yo menteri rangba do jongkari Narendra Modi ban sedang no eka jing toket daka Central Investigation Agency hakabayade ba ka jing thiet ya ki smart meters kibala remdor shabapalat daka sarkar jilla Meghalaya. Daka bakdaw bakidan ki jingduna ki bakraw kabayade baki dor jang kini ki smart meter ya ki balas dang ban pendat menta u Dr. Sangma ulayat ho hakinong pathai kubor baka don ke jinge per dor ka ba he shibon ka balakot hadu shispa lai punyo point san klor tingka hapadeng ka dor bala sir daka swakar Meghalaya nakabenta kini ki smart meter bat ka dor jang kini ki meter haki yo ki had Ulong shushu baka ni kajing per dor ka babun bala pensyong nongrem kat kum ka dor yo bat ka dor bala ai shaki contractor umla shu ban mudur ya kajing per jongki of the people involving visible irregularities in respect of the implementation of one very important program called the installation of smart meters by the MEGHLAYA. And I have decided to draw the attention of the Honorable Prime Minister himself, keeping in mind his commitment to the nation. The Honorable Prime Minister has promised all of us, to the nation, to ensure zero tolerance against corruption. Ka Joy Presbyterian Church Limbaka Market Management Committee menhagasi palay kalapinlong ya ka program bansdang no ya artili ki jaka ay basa dokha ha yaw siya. Lapli kini ki basa dokha da u Deputy Director Katanat Fisheries uba J Suchiang ubalong ru ukongsan hakani kasgi. Lasenran lang ya uba Suchiang da u Superintendent Katanat Fishery West Jantia Hills District uba R Rimboy ubalong ru usembot kongsan hakajing don lang ki officer bala syong that jong Katanat Fishery uba ke Siang Shai bat kita khot jong ka balang. Haba ay jingkran u Deputy Director uba J Suchiang ulaya ro ya ka JPC Market Management Committee kabala ay ban pendep ya ka ka project. Bala binshet da Katanat Hakajuk kapor ula ong baka jing temu ban wanra ya kum kini ki basa dokha kalong ban kintiu ban pinyare ka jing khaye ki dokha naka district. U Deputy Commissioner ka West Jantia Hills District uba Garrett LSN Dykes ringkat ka jing sinran lang da u SDO ka Electrical Division PHE uba Roskal Shalam u President ka Court ya ka wa Mentu Crew uba Lam Salan ki Pariat u President ka Sinjuk Wahed Shnong Jowai uba Alan Nyangti u President ka Jantia Fishing and Environment Protection Association uba DH Pete u Wahed Shnong ka Dongmi Sngi uba Si Lalu kila penlong ya ka jinglet jurip ya bon teli ki jaka tan lani ki pump houses ki badon ha mulik su bat dong mi sngi bat ya ka jaka penkot lani ka treatment plan ka badon ha urkla kim usniang PHE electrical uba Garrett hadian ka jing jurip ula ong ba yamenta ka rukom penkot ka yad bet yadenti ba ula kinturu ya katanat public health engineering ban pintikena ba ya ka ka baju sam sha jowai de ban penkot man la kapor. Ka Cookie Students Organisation Shillong kalara ke ka Jubilee Ksiar haka Convention Hall jong ka Northeastern Hill University. U Reverend Dino L. Tautang ubalong ukongsan haka ni kasngi. Ya kani kasenjog la seng house nam kat kandai spa nripuwe. Ka pangpedeng menta house nam kalong burom ya kapor balalet Krishan ya kalawe. Lani respect our past, inspire our future. Mentapan inya pe ka jinglong jinman ka sunbeneng ha Shillong.
Ka jingshit kalong arpunyo degree Celsius bat ka jingkriat kalong katpra point pra degree Celsius. Ka jingsngam ka hau kalong san pukandai na kashispa akapor minster bat nriupuway na kashispa akapor janme. Kala bandan ka jinghap slap ka ba malumala hakibabon ki benta. Sa shisin ngipin kin mao yapi bai kani ko kubor jongi pilaru ban pet live ha ka YouTube channel jong ka DD News Shillong. Syaban poi syabakut jong ka tup kubor ngi pet biang sa shisin ni kimat bakongsan. Hinyaw klor teli ki long yeng haki jaka nong kendong kila yo hadut tindong yeng tang hapot laisnem ong Narendra Modi. Rai ke Sarkar Meghalaya ban sedang Aisyalan biang nakabenta ban syalan ya umausyun ong usembut Menteri Rangba uba Preston Tensong. Rai ke Sarkar Meghalaya Democratic Alliance ban weng no ya ke jingkang pindan kam ya ki dawai sbo. Bat kintu dekat ke AITC Dr. Mukul Sangma ya Menteri Rangba do Narendra Modi ban sedang ya ke jing tokit da ke Central Investigation Agency hakabaya day bat ke jing ki smart meters ki baremdor syabapalat. Ti parlo ka tungi lapor syabakut jong ka tup kubor jong imenta ke janmit hadu benya syambiang bat pila syai kesi hakajuk kapor play pi barot.